Znači ustinu kako? Šta znači to ustinu? Jutko, sam bude više prema kameri. Prema vama gledamo. Ne, prema kameri. Prema kameri, da. Prvo mi samo kaže kako te popišem. Ime, prezime. Anđela Simić. Ova mlada, lepa devojka, koja za sada, nažalost, kao i svi mi, mora se krije iza maske, je buduća doktorka, znači devojka koja će nas, da se brine o nama, ne samo u ovim trenucima dovoljnog davanja krvi, nego kasnije kad nam stvarno bude nešto loše, nije nam dobro, a mi onda pobegnemo kod mlade lepe doktorke koja sigurno mnogo toga zna. Reci mi kako se stvara ta ljubav između tvoje buduće profesije i ovakvih dovoljnih ranih akcija? Moram vam reći da samo zdravstvo je povezano sa Crvenim krstom, kao i sa dobrovoljnim davanjem krvi. Izuzetno je značajno da se pomaže ljudima, bez obzira da li je to u pitanju Crveni krst, zdravstveni radnici, jer samim tim pomažući drugima mi pomažemo i sebi. Što se tiče samog dobrovoljnog davanja krvi, ljudi nisu poznati i ne znaju da pomažu sebi na taj način što vrše prečišćavanje krvi. Ja to kao zdravstveni radnik mogu da kažem, da istaknem, i pored toga što mi pomažemo drugima, pomažemo i sami sebi. Inače, sama ljubav se stvorila prirodnim putem, kao i svi ljudi koji se, verovatno i vi i svi ostali, volite svoj posao i na taj način i vršite taj posao. Evo da pitam tebe, ti si zdravstveni radnik. Koje je tu prilike granice kad bi trebalo svaki mladi zdrav čovjek da počne daje krv, baš zbog onog što malo pre spašavaš i tuđe živote? Svaki punoletni građanin, to je značajno, svako ko ima preko 50 kg i to je značajno, i naravno ukoliko nema neku hroničnu bolest. Koliko puta godišnje je preporučeno? Dobrovoljno davanje krvi vrši se na 3 meseca za muškarce, a na 4 meseca za žene, zbog prirode i to što se tiče, i kad god ste u mogućnosti, trebalo bi da dođete, i apelujem svima da dođu da daju krv. Hvala ti. Kratko i pametno. Super,